Andiko Isaia 40 na 50 hapo mpaka chini, na njia ya kufunga ni gani? Kwa sababu tumeambiwa Mungu aliongea na kanena ya kwamba watu kufunga ni kwa sababu ya sababu zao wenyewe, mbali ya wafungaji ni kwa sababu za kumfanya Mungu awe anafurahia kitendo kile. Na ni kweli, ni kwa sababu na watu wakaelezea hisia zao tofauti tofauti, lakini Biblia ukisoma pale chini inaeleza, ndugu na dada yangu, unajitaabisha kwa sababu ya ndugu na dada yako. Unapo ndugu na dada yangu, mfalme wetu Mungu atasikia dua yako. Ni kwa sababu gani? Umejitesa, umefunga, ni kwa sababu ya mtu ambaye ako gerezani. Umefunga, umejinyima, ni kwa sababu ya mtu ambaye hana mavazi. Umejinyima, umefunga kwa sababu ya wagonjwa. Huku ndio kufunga kule kwa ukweli, ambapo kunafanya Mungu aone tendo lako na kulikubali. Ndiposa utakapoelekeza mahitaji yako kwa Mwenyezi Mungu, basi bila shaka nawe Mungu atakusikia. Mungu wetu atusaidie. Amen kanisa. Amen. Kwa hivyo sio kufunga tu kule kwa kupiga kelele, kufunga tu ukionyeshana ya kwamba wewe umefunga na kumjulisha Mungu mahitaji yako. Ni sawa, sijasema ni vibaya, lakini kufunga kwa ukweli, ukisoma hiyo kule chini ya hiyo vazi ya Biblia tulikuwa tunasoma, utasikia kufunga kwa ukweli ni gani, na lile jambo litakusaidia kufahamu vyema maana ya kufunga. Mungu wetu akatusaidie. Amen. Siku ya leo ningependa tuongelelee na nyinyi sababu ya kuteseka kwa sababu wewe ni Mkristo. Suffering for being a Christian. Mungu wetu atusaidie. Why do we suffer? Because we are Christian. Ni vizuri tuulizane kwa nini tunateseka. Kwa sababu sisi ni waokovu, sisi ni Wakristo. Ni kwa sababu huwezi kuwa unateseka tu bure, ndugu na dada yangu, na hujawahi kujua vyema sababu ya kuteseka kwako ni nini. Unapoanza jambo ama unapofanya jambo, ni lazima ujue lile jambo faida yake ni nini. Mwanzo wa hayo mambo unayoyafanya, matokeo ya mambo ambayo unatarajia kuyafanya yatakuwa vipi? And that's why I'm asking each one of you, why do we suffer as Christians? Watu wengine wanafikiriaga wanateseka kuwa Wakristo ni kwa sababu wanaambiwa. Watu wengine wanateseka kuwa Wakristo kwa sababu walipata wazazi wao wakiwa Wakristo. Watu wengine wanateseka katika Ukristo ni kwa sababu walizoea yale maisha. Lakini hayo yote si mabaya katika mawazo yako. Lakini ningependa twende na wewe safari ya Biblia ambayo itatuonyesha why we suffer for being Christians. Mungu wetu atusaidie. Amen. Kitabu ni 1 Peter chapter 4, tutaanza hapo verse 1. 1 Peter chapter 4 and verse 1. Biblia inatuambia hivi: basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, ninyi nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile, kwa maana yeye aliteswa katika mwili, ameachana na dhambi. Mungu wetu atusaidie. Amen. Nirudie haya mama. Soma tena. Ni kwa sababu Yesu aliteswa katika mwili wake,
ninyi nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile, kwa maana yeye aliteswa katika mwili, ameachana na dhambi. That's why we suffer as Christians. Tunateseka kama Wakristo ni kwa sababu, ndugu na dada wangu, tumekubali kumwiga, kufuata Yesu Kristo ambaye ni Mwokozi wetu. Na ndio maana tunahimizwa na maandiko siku hii ya leo, kama Yesu mwenyewe aliteseka na ni mwana wa Mungu, kama Yesu mwenyewe alipata shida huku duniani na ni mwana wa Mungu, wewe ni nani usipate mateso? Lazima ujiulize. Na Biblia inakuhimiza, inakuambia usipopata mateso kama yale, huwezi kudhihirisha ya kwamba wewe ni mfuasi wa Kristo. Mungu wetu atusaidie. Amen. Amen kanisa. Amen. Kwa hivyo utaajibika, ndugu na dada yangu, kuteseka. Mateso ambayo Yesu mwenyewe alipata, ndiposa uwe umekamilika katika wokovu wako. Hutapata wokovu hivyo tu bure. Wokovu si tu kukaa maisha ya starehe. Asha. Wokovu ni kupitia mapito ambayo Yesu Kristo aliyoyakanyaga. Mungu wetu atusaidie. Amen. 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 Kuna wimbo unasemaga hatua zile Yesu alizozikanyaga. Bwana wetu atusaidie. Hizo hatua ambazo tunaiba ndizo Yesu Kristo alikanyaga. Alipitia katika shida, alipitia katika mateso, alipitia katika ghadhabu na aibu nyingi. Kusudi la mambo hayo yote alikuwa ni wewe upatikane na wewe uokolewe. Mungu wetu atusaidie. Bwana asifiwe. Na kama hilo ndilo lilikuwa kusudi la Yesu, wewe ukapatikane na umeshapatikana, basi wewe utakuwa nani, ndugu na dada yangu, ya kwamba huwezi kupita katika mateso kama yale? Biblia inasema, therefore since Christ suffered in his body, arm yourself also with the same attitude, for whoever suffers in the body is done with the same. Mungu wetu atusaidie. Amen. Mundu wothe kugerera mathina-ini, mundu wothe ukugerera kiria mitangiko-ini, mundu ucio nieheraniirio na wihia. Ngai witu arotuteithia. Na ndungiaranio na wihia angikorwo mundu na mwarĩ wa ithe witũ ndukuona ruoro rĩa Jesu Kristo aruonire, ndukugerera mitangiko-ini ya Jesu Kristo agereire. Nĩ tondũ ũhonokio-inĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ tikũnyitwo wanyitirwo. Nĩwe wekire atĩa? Ulijipeleka wewe kama mwenyewe unapenda. Ũhonokio tikũnyitwo ndanyitirwo, thĩinĩ mwana ndarĩrĩire ndĩeteire nũkĩrira aca ndingĩrira nũkĩrira aca ndingĩrira Bwana wetu atusaidie. Ukajipeleka kwa wokovu kwa sababu ya mapenzi yako, hukushurutishwa, hukufanya lile tendo kwa sababu ya mzazi wako, hukwenda kwa wokovu kwa sababu ya mke wako, hukwenda katika wokovu kwa sababu ya bwana wako. Asha, ulienda kwa wokovu ni kwa sababu ulipenda wewe mwenyewe. Na katika
mambo ya wokovu, kuna mambo ambayo ni lazima utawachana nayo, na jambo la kwanza zaidi ya yote ni kitu kiitwacho dhambi. Mungu wetu atusaidie. Amen. Lazima tuachane na dhambi. Hiyo ndio sharti ya kwanza. Lazima tuachane na dhambi. Kama hukulazimishwa kuingia katika wokovu, ni lazima uachane na dhambi. Biblia inaendelea kuniambia hivi katika mstari wa 2, tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, mbali katika mapenzi ya Mungu. Wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani. Hebu turudie tena. Tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu. Mungu wetu atusaidie. Amen. Hayo ndio masharti ya kuteseka katika wokovu. Kuanzia sasa ni lazima, ndugu na dada zangu, tuache kuenenda na mienendo ya tamaa za dunia. Mungu wetu atusaidie. Amen. No tutigire guthiaga na meikarire na mithiere ya guku thi. Okoro ari na raige witu ni tukwenda gutoria, okoro ari na raige witu ni tukwenda kuhotana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu. Mungu wetu atusaidie. Amen. Sema amen kanisa. Amen. Kwa sababu gani? Biblia inaendelea kutufundisha hivi, mbali katika mapenzi ya Mungu, wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani. Mungu wetu atusaidie. Amen. Kama tutakubali kukaa vyema, kama tutakubali kuishi vyema, ni lazima tuache tamaa za dunia hii. Ni kwa sababu wakati wetu ambao umebaki katika dunia hii ni mchache mno, ndugu na dada zangu. Kama hukushurutishwa katika wokovu, ni lazima uachane na tamaa za dunia hii. Lazima uachane na mienendo ambayo haifai ya dunia hii. Hayo ndiyo masharti ya kuteseka katika wokovu. Mungu wetu atusaidie. Amina. Utajitesa wewe nafsi yako, utaitesa mwili wako, iwachane na anasa za dunia hii. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu maisha ya dunia hii ni machache sana, wakati ni mchache sana, ndugu na dada yangu. Mungu wetu atusaidie. Amina. Na ndio maana tunafaa kuwajibika. Nitwĩharĩrie nĩ ũndũ matukũ marĩa tũtigarĩtie ma gũtũũra thĩ ĩno, tũtibatiĩ gwathagwo nĩ merirĩria ma andũ, no tũikarage na maũndũ marĩa Ngai witũ endaga. Mwathani Ngai no tũteithie. No twĩtĩkĩrie gũikara ũrĩa Ngai witũ arenda. Tũtige gwathagwo nĩ merirĩria ma andũ, tũtige gwathagwo nĩ merirĩria maitũ. Nĩ tondũ wona twetĩkĩra gwathwo nĩ merirĩria ma andũ na meciria maitũ, ariũ na arĩa ithe witũ tũtingĩhota gũikara ũrĩa Ngai witũ arenda. Jesũ witũ arotũteithia. Amina. Na nĩ igũrũ rĩaku mũno na mwarĩ wa ithe witũ kwĩyamũrĩra Ngai. Nĩ igũrũ rĩaku mũno na mwarĩ wa ithe witũ gwĩtheria nĩ tondũ wa Jehova. Ngai witũ arotũteithia. Amen. Mungu wetu atusaidie. Amen. Kwa hivyo itatulazimu tuwajibike, ndugu na dada zangu, kwa sababu wakati ambao umebaki, Mungu anataka tuweze kuwa watu ambao hawana unajisi katika maisha yao. Mungu wetu atusaidie. Amina. Mstari wa 3 unaendelea na kutuambia hivi, maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa. Biblia hiyo ndivyo inatuambia ya kwamba wakati wa maisha yetu uliopita watosha wa kutenda mapenzi ya mataifa. Ati matuko macio mathirite ni maiganu ma gwikara maundu maria ukoretwo tukiririria. Mwathani ngĩtoro he ũgoci. Hĩndĩ tũtarĩ ahonoki nĩ twekaga maundu maria ngoro citũ irenda. Wakati ambapo watu wameokoka tulitenda yale ambayo mili yetu na akili zetu zilipendezwa nayo, lakini Mungu anatuambia wakati huo umepita, na ndio maana tunakubali kuteseka kwa sababu ya wokovu wa Kristo. Mungu wetu akatusaidia kanisa. Amen. Kwa hivyo ni wajibu wako kujua ya kwamba wakati huko umeokoka ulitenda
lazima ukubali kuteseka, kwa sababu wewe ni Mkristo, kwa sababu wewe umeokolewa, na huo wokovu ndio utafanya ukae mtu ambaye amekubalika machoni pa Mwenyezi Mungu. Yesu hata akiwa mwana wa Mungu alikubali kuaibishwa, alikubali kuteswa, alikubali hata kupigwa mijeledi. Hayo yote alifanya ndiposa wewe ukapatikane. Na ndio maana tunaambiwa wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na karamu za urafi na vileo na ibada ya sanamu isiyo halali. Haya mambo yote tuliyatenda. We did all those things. Tulitenda hayo yote, na Mungu wetu hakuwa anatuuliza nyakati zile. Hukuulizwa na Mungu wakati uko umeokoka, kwa nini unatenda haya? Ni kwa sababu ulikuwa upande ule mwingine. Lakini leo hii ndio maana nakwambia lazima uwajibike kama Mkristo, lazima uishi maisha ya utaua, lazima uishi maisha ya Kikristo. Ni kwa sababu ulikata kauli yako wewe mwenyewe ulipoacha anasa za dunia, ulipoacha mambo na raha za dunia, ukakuwa mteua wa Mwenyezi Mungu. Bwana apewe sifa. Amina. Mstari wa 4 unatuambia hivi. Mambo ambayo wao huona kuwa ni ajabu ya ninyi kutokwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule usio wa kiasi wa kuwatukana. Mungu wetu atusaidie. Amen. No atiriri ithiro ria maundu mothe nirikuhiriirie, na tondu ucio ri nituikaraga na ugi wa ngoro na mutarigitwo tuhoyage Ngai wega. Mungu wetu atusaidie. Amen. Mstari nitaruka niende mstari wa 12. Biblia inatuambia hivi: wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto, ili kuwajaribu kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Lakini kama mnavyoshiriki mateso yake Kristo, furahini, ili katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe. Mungu wetu atusaidie. Amen. Hivyo ndivyo Biblia inatuhimiza tufurahi, tufurahie hata tukipata shida na dhiki aina gani, tukiwa katika Bwana. Ni kwa sababu jambo lile linafurahisha Mungu peke yake. Haupo hapa kumfurahisha mtu. Wakati ulikuwa unafurahisha watu, ulikuwa ni wakati ule ambao ulipita, wakati huko unajuana na Mungu. Lakini kwa sasa mnajuana na Bwana, mnajuana na Mungu. Na ndio maana ndugu na dada yangu, unaajibika. No atiriri ithiro ria maundu mothe ri nirikuhiriirie, na tondu ucio nituikaraga na ugi wa ngoro na mutarigitwo kuhoyaga Ngai wega. Mwathani ndikorwo tuteithie. Ihinda ria maundu macio nirirathirithirite, na ithuĩ twĩtĩkĩtie na ithuĩ tũhonokete ariũ na arĩ ithe witũ. Ngai witũ nĩ aratwĩra tũtigaikare ta twĩrigĩtwo, tũikare ta andũ maremenya, tũikare ta andũ maretaũka, tũikare ta andũ meiguĩte, nĩ tondũ wa rĩtana rĩrĩa twĩtĩtwo nĩ Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai. Mwathani aheo ũgooci. Ona andũ na mũrũ wa ithe witũ, ĩtĩkĩra gũcenjia rĩu. Ona tũtusaidie. Tondũ rĩrĩ ithiro rĩa maũndũ nĩrĩkĩte atĩa? Nĩrĩkuhĩrĩirie ariũ na rĩrĩ witũ. Tondũ ũcio rĩ, nĩtũikaraga na ũgĩ wa ngoro, ti ũgĩ wa meciria, ũgĩ wa ngoro. Mungu atusaidie. Tũikaraga na ũgĩ wa kĩ? Wa ngoro ariũ na rĩrĩ witũ, nĩgetha
tumerigitwo tuhoyage Ngai witũ wega. Amen. Lazima tujue njia ya kumwomba Mungu wetu. Yes. Ni kwa sababu ukishindwa kumwomba Mungu, usipofahamu njia za kumwabudu Mungu wetu, kama vile tulikuwa tunaambiwa, njia sio kufunga tu, ni ufunga ukiwa na shabaha. Na ufungi ni kwa sababu ya matatizo yako. Unafunga na unamwabudu Mungu na kumwomba ni kwa sababu ya wale ambao wamefungwa, wale ambao wako mahospitalini, wale ambao ni wajane, wale ambao wako na shida. Unapofunga ni kwa sababu yao. Mungu ataona rehema ambayo uko nayo juu ya wale watu, naye Mungu atajibu maombi yako. Amen. Mungu wetu atusaidie. Amen. Kwa hivyo tuwajibike, ndugu na dada yangu, kutokuwa na ubinafsi mkubwa katika wokovu wetu. Amen. Tutigere wikaraga twiyendete muno ari na ndiri nitũnyamarĩkage, nitũhinyagĩrĩrie nĩ tondũ wa andũ acio matarĩ na hinya. Biblia huwa inaniambia Msamaria mmoja alipokuwa anatoka katika biashara zake, alimkuta mtu amepigwa na ameumizwa. Viongozi wa kanisa walikuwa wamempata pale wakamwacha. Watu wengine walimpata pale wakamwacha. Lakini huyo Msamaria mwema alimchukua yule mtu na akampeleka pale angepata matibabu. Kitendo hicho kilimfanya Yesu ashuhudie kwa sababu ya kitendo kile. Gari toa utaidi. Amen. Ona wewe rute wekaga wega. Wewe rute kwimenyeria gukoragwo we mutaithania. Twikaga wa guthaithanirira, twikaga wa kuhoyanagira, twikaga muru na mwana wa ithe witũ wa gutiragira aria matarĩ na hinya. Na wona weka ũguo muru na mwana wa ithe witũ, kĩu nĩkĩo kĩhonoko kĩrĩa kĩega. Gari toa utaidi. Amen. Bwana atusaidie. Amina. Ajibika ndugu na dada yangu. Biblia inatuambia nini katika mstari wa 13? Lakini kama mnavyoshiriki mateso ya Kristo, furahini ili na katika ufunuo wa utukufu wake. Mfurahi kuwa na shangwe. Mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo, ni heri yenu, kwa kuwa Roho wa utukufu wa Mungu anawakalia. Mungu atusaidie. Amen. Ona kũngĩũka thĩna ũhana ta mwaki wakũgeria andũ a Jesũ, nĩ magegaga nĩ tondũ matithiaga thiritũ nao hĩndĩ ĩrĩa marĩ ũmaramari-inĩ wao. Mwathani nĩtũteithie. Amen. Ona kũngĩũka magerio makũgeria andũ arĩa mathiaga thiritũ na Mwathani, andũ acio matarĩ ahonoki nĩ magegaga tondũ nĩ marigagwo atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ rĩ nĩwe kĩratũma age kuona mathĩna ta marĩa tũrona, araga kũgera magerio-inĩ ta marĩa tũragera nĩkĩ? Araga kũmona nĩ tondũ nĩ atigire gũthiaga thiritũ nao. Atigire gũthiaga thiritũ nao. Umepotea. Tuendelee. Biblia inaendelea kutuambia hivi. Mundu anginyarirwo nĩ ũndũ wa gũtuĩka Mũkristo rĩ, nĩ atige gũconoka. Usije ukaibika kwa sababu ya kuteseka kwa sababu wewe ni Mkristo. Wewe uwe mpumbavu tu kwa sababu ya Ukristo wako. Na usije ukaibika ndugu na dada yangu kwa sababu wewe ni Mkristo. Mbali, simama imara, liitie jina la Yesu, mshuhudie huyo Yesu. Ni kwa sababu yeye hukiri na mdomo wake anasema, wote ambao watanitambua, wote ambao watanikiri, nami nitawashuhudia katika kiti cha enzi. Ndio tutaije. Amina. Atendele hindi agatukana, ona tuona thina, ona tuona menyamaro, tutigashonoke tukiumbura ritwa rĩake Ngai. Tondu aratwĩra arĩ othe makamumbũra gũkũ thĩ, ona kũrĩa igũrũ nĩ ageka atĩa? Nĩagakumbũra. Mwathani tũteithie. Kwa hivyo tusiaibikie neno la Mwenyezi Mungu, ndugu na dada yangu. Tuwe mashujaa tunapopigania Injili.
tusiaibike. Ni kwa sababu Yesu mwenyewe alikiri na mdomo wake, tukimtambua tukiwa hapa duniani, tukimkiri hapa duniani, naye wakati wake ukifika atasema hawa ninawajua. Mungu wetu atusaidie. Kwa hivyo wajibika, ndugu na dada yangu, na ujitwike mzigo wa kuwa Mkristo ambaye ako tayari kuteseka. Ni kwa sababu ya Yesu. Teseka ni kwa sababu ya kumfuata Yesu. Teseka ni kwa sababu ya kupigania jina lake Yesu. Kuwa balozi mzuri, na unapokuwa balozi mzuri, ndugu na dada yangu, basi ushindi utakuwa pamoja na wewe. Mungu wetu atusaidie. Mungu wetu